me pesa ye din komo kakra anade ayamada yes to me kan sam kakra bi ade appreciation ya maamenom amen amen de di ka no nyame nhye ma bia oba bia sa wa wo sa ngoye onyankopon onhro sa ye ka ma asamo a ade abachi pa me di ka kan sam bi ansa oba ye sosoboafo oba aye sosoboafo number 2 oba ye nyankopon akatua onyame na akatua aye oba me se oya sosode boafo nyame bo adama odine tira tuo mo hono na ya adam nko a if ba se obaboa no sa na nyame hye de to ho yes oba ye sosoboafo what you say number 3 oba ye protector oba barima ahoban oba barima ahoban the bambody bi ni say on pese oba yira on pese oni nyamentam ebete o protect no so what you say according to Jeremiah rekai also oba barima ahoban oba Corinthians na po asaka so oba unim se bia ona abaji ukunu nkwa 7 ho na me pasa atiefo atiemi ni ntie ni ye sabi wo ba wo oman enya wo kuro wo oman se wo ba wo oman ya ka fo ikura de sa o mama nko a na oba maframu a wasehye what you say o mama nko a na oba maframu a wasehye inti enkane no na akoba yankumu ba yakumu mama what you say me afamado mum me tramade enti yesi Adolf Hitler nom ani ade na manka hukum manko ta semini ama ya dia ya do mu chichiri kuro obaba akopa asefo ebetimi ya chichiri kuro enti ade ba ko amasramo ma obi ati ase ne se nyame anim no amasombo yes nyame anim amasombo de toso nan ane se oba aboa mani kunu nya nkwaje amen Corinthians no o se oba unim se bia ona abaju kunu nkwa endi oba na yako ware no di na ba fie no okura nuama nan that's right o se de sitie okura nuama sai nan sa nuama nan no sa ba ma na mpene so ba no de ba boa no a ba ma no life be milliless o ya se boafo oba ba ma ho ban o se de sitie o se so boafo boba ma ho ban afei ono kro na onam no so na wonya nkwaje sa ni o ma mi ansa na de me pasa yehune ni se nyame onya mistake se ba ma nkoa nke nipa mawiase bio ke nipa dodo a ye wo wiase nyina be ka ba ma mu epia enyeye because Bama ni akurade. Bama ni akurade.
Oba na nyame de akorade asa ne yam ani afro ne womb. So on said this here. Inte nyame shama mama can say. Now for mama nsamra another steps. Adia ba ko amini ni say. So we ba ma ho. Na oba ni ho a. Afa ba bi utosin. Wa ho siesie mu. Utosin. What you say? Neatness. When you say about one more, then they are more crap. Prana yading. Obuo, then they are more prana yading. Obi to me double city subasa. But some of me answer now answer. Cargo car destano. So, enter the sir. Enter the sir. Crown. What you as a casa tadia women pay. No year from no neatness. Obuo ama mentorship no a real pay. A beer mama sam fantoso. Na anya de. Sa obanyi say obey different altogether. One obey ramfo. The big akrabina ne boafu. Aluna mama bebra sabi. One nimu no. No obo oba no. So what I say, obey ramfo, obey yona. What I say? Ofe. All because of the tribunal and the no. You say anything may be by your patch or sorry cry Adam. Indeed, Yamin Shawon. Amen. When you say one woman, a bit to be from you, a bit paralyzed. You say me a woman to be funny to me more bottom. A mother brought them a yawa. My man can't control. What else here? Yes. My name is Susan. A man you born by you more. One what blah. Actually, Yawa. One you born by you more. Indeed. Adia ba kwa me pese obia tie me the first Peter chapter 3 ana me de kasa na makasa mbabi kakra be shem e pese obia watie me no sa no ma me ya aka ne ane ne nkobom wakasa tie na afra ne pa ne chew amen amen wono yire ntem enkoye ana but modern nama wodo increase. Amen. If you say obani nya hwe ma wono. Wano wo mamu ba me yansa. Amai. Uko fie ho a. Uhu wo saso ho. Odi ase. Yes. Anunku anti. Fa yire bone chano. Anunku anti. De wa yo bia mene. Na fateno. Amen. Wanyo shema obana muwa but wabuo amwanya ma. What you say? Yes. Ana wanya djuma ana wamuwa wadjuma. Tieniye. Wabuo. Wabuo. But modern say obeyo ododi. Atra wo yere. Yeah, papa. Is that a nay? A mother bray a water swat. Is that a one Yamaka was some answer? What do you say? Yes. Barbara Mausia, you do operation. And so now, Obani Baba, we are Sinti. Ya pani yam.
na kwabrani mo asofo na wo asofo na yawam enti sadia nyame ya no no sa wo banya ba woni munti asesa atiase ya wani yam atwene brabo agu babia pagya abofra no ayi no yewia ne yapam ebi fam wuda atiase won stroke on channel anso ba wona pani oba paralyze the second canoa onti inti ma bawiase omo bae no they are suffering omo suffer na de ketwa obu awo nan ni nyina ya pa ne yam awo nan ni nyina ya pa ne yam what I say yes ansani ya akwala no ya pa ne yam wa ya pam ni nyina awose o try so di ne nufu bato akwala nanum enti bia wo ye sofo bia wo ye abrante bia wo ye babawa bia wo wonti ana maame anyina nche bia wo wonti ana maame antimi anya hwibio cause de ya no sister bi o the say or friends minini pa na oso nyinsai ana de ko hospital to amukọ na awodi ana no pese bie ana doctors ne ya so omo pama omo chechira no so oye no na asawa akoshim asawa kese bi akoshim o manyi broni o yes sir ana ya asade Ghana ni na wasa sister okofie edi ba 3 days ne ho bon o ma ya so akosa wasa na pro kosi sa ne tamu so yo mu ko bia no ansa no mu yi the suffering o ansa ne sitia enti masraw akwada bia obia wujitum so for boss ye obanyi nsa woni ombumu ana ye wo no bidi nyame din sraw enne fafo na fra o maame no oba mese fra no na danas amen odi ase yes enne ma bebrani awodi o onyemanu adema no onwuwie no onyemye na onyare pressure that onwuwie no na chemicals no create pressure dia mano chemicals no na create pressure adi amano inte mesramo titro ya mama no yenyusu adia nyame adema yen yenno ya yire no yemfa ni dia fata odo suro wom yemfa no ya yire no barama antre won sa wa yire so tieniye so yire ya adia na wompa enya brasem ya brasem onya oba na wo ko sa otia no ero yire dia o boafo ya mono be very careful boafo ya moboafo na nka boafo kwa de akrokro no na watimi aboa mo so dia se yes ya moya yire onya oba ana bio ya nshano so tieniye mani free no otimi perform said ya waso aye emposo nim bibi na se wo ba ma no nimu a chira no ya semni enti masraw be ba kansam bi di a chiraw ba wagem po sa obedu yiri ni ka
tira o manyina na man for respect ama wo maame ba ma oni ni yire ni no e be wiye be bubo no what you say me so pi mama nsanka samba ko asamo me bate na etobiri bi na me kaya na sa mesre so ba tra wo ba no ne nete kwala kitikiti o odan na asena kwala ketwa ya wono foforo adwunsa gunaduanem yesu tugu akwala ne bewu enti maame ni di aduane no ane dwunso ni nyina adi ase ana ebia maame ni nika moto ni ho bicycle ni ho moto ba bia ye far away na kwala ne yare wona u sabatan bre he obiti me fa ntoma sini ni hogu wonso onhuru ne ba ne nti enti na me sraw yo maame ayo biara ana jemuche Amen. wario anso so mo maame din da me semme jemuche fafo na fra wo maame wo de oni bibia no fra no na ka chanza maame nyankopon onhyira wo de na wo ni hwe so de ase Yes. ka chanza maame nyankopon onhyira oba ware fo fra wo maame wo sade awo unso hu sade awo esitie abi ameka se wo yo ba asiw yie but only o maame ntam nye fra no na wan hwe ye dua de botachi no ye de baba ye homework na de wo ye o maame na ma ye no me amasoa ama wo maame ye obi na fra wo maame na ma ne dibem na ka chansa maame me di fo ye ma ye ugina anya nanso oba asode na maame ye oye ena masakra ame bone chame adi ase udi di amane bini ama maame adaja naso asempa na meka no ama maame adaja naso shababi o maame di ni tribato ya papa enkosi manhyen na no yire no mantrem wodi ase enkosi manhyen na no kuru ne o mamu ntrem na maame enkotra obi nchan wodi ase Kwasem. obi anya sika ama na ne maame ya house girl obi fie ada me maame no obaifo no mpaya asem tieni ye okura bayo onkura bayo boano mani baye ni mfiri ho so what am I say ente mesra ana mesra na ya mebo so akire wo ya the person na woni ba ho so onsa wo ya young guy what re kurase kwa fa so a wodi benya 18 years okura won kai so wo se obi achi junso gu no so numunufo na ma amaji adwe paabo okoba nchepa obi dua ne banchi no otua na ma amena akogye no so a se obenya bia anoa na banchi apese hwe onsam na ahyetire na ma ame konsupa o konsupa o ti ase obi yanwo anu agye hunsuo kro obi sidan anu agye construction ni hunsuo wo sha kire okwa no na kro de yesi afra bibi pampas ya se de Yes. na oto ti asem ni yo o ba ka se me papa wo papa so ya wo se that time na munye ma me na ko so aba construction etobiri bi no obo wo a ma me no bo wo a moja nyina wom o ti ase odofuo na wo duafu ase no okoko japa e japa nyina na ma me ko bi we ya mango abai ukọ akurase a
obekwa akosesa mango abato ansa na wadware akwa asore odi ase obekwa no papa akosesa mango abato ebi awura ma okonante ye nyina na mango anya na 5 cedis kantama na yere no na so hya kire what ase enti awasa ye nipa ne yetrase etoda bia ho enipa jare awure fire esiw ya ya kan sawo so obi achida Amen. ati ase anse muram pieto ade ba ko wo so hye no nso no se esiw ya nya ho na abeka se ana safo awia ma me ya baifo mimi ntie what ase esiw ya remember them okura baye kura na remember them kasabini de was the man on a farmer no wani for awurade anim karabata ho sampa na was oboma no won hwa no kura na bie kwa mo oye wo ne sa no ntema saw ani diamri a obrasiem and now your Mother's Day obi at times what you your baba sorry sọfọ maame so no one no maame a wo no yaka ya chom nhwehwa ni mu what you say o ti be ba mi si sọfọ maame yi oni amago na sọfọ ni amago na yansi da ba na ko fie e ko si wo maame ni amada o ti be ko fie akoya de maame da nya twum hwehwa ni mu tema so obabia wotie me makwan mankuru enfra ne maame woni ni nyina enfra no abaya kura mo nkɔ no ho enkɔsra no Amen. jaina bayibo na maame ya bayifo no say sara so ma de bayaw ahwe ya muntie ni ana me ba no de me mane mfa nkoma ne maame o mesraw sister no ni controller e ofio ba bia nyame de wagira no start that Amen. oh yes you are not the head of the family makwan no fane na no nkotiam Amen. what you say Yes. makwan kwana ni nyodia is belong to God makwan no fane na no nkotia no maame onananum ni ohunu omoda onananum ni ka kire ni jena tia ona so amen Amen. me papa no kura no me train no so no fo ada na nsan da ne yafunu mu what you say na wasre amen Amen. etobiribia mo kofie mama mama na anya duane mo nyina ayefro kokowase ho mo nya duane nanka mo me ensa Oh. mon ton sanga dia bai eni di odan di na mama ne wo se ai sama si dia metene so a sorry na ja hwinimu bon no hwinimu bon dodo awo kɔrɔ na ama me no aduane mawa wani ai munya saa ne ɔma no ɛna Mother's Day ɔbanta bia nso atie me wɔyɛ ade a anyɛ atia wo ma no ɛnɛ appreciation you need to call them what you say na pɛnkwalaa ne kyɛw na ka omo bata ho bata biara ya semne why ade anya atia wo ma you know it so what you say wo ja omo hokotro baabi wo pon kwada no e wo so ko pata won ka omo bata ho ka sampa bi ade kyerɛ won Amen. ɛyɛ asɛm hia na ne nyina akyi no ama wɔ asadeɛ a woyɛ
ɛno na nyame ɛde dɔ. Amen. gyeme so amen. Amen. ɛma wɔ asɛdeɛ ɛmfiri hɔ da. ɛno na wɔ Ephesians chapter 5 Efesofoɔ nwoma num verses 22. Ephesians chapter 5 verse 22. 22. Ɛyere no mommrɛ mo ho ase ɛma mo ara mo kununom sɛ moyɛ ma Awurade. Okay. Monti ha yi. Wɔse sɔ yɛ yere a brɛ wo ho ase. Ma mo kununom ama wankasa wo kununom. sɛ moyɛ ma Awurade. Sɛ wobrɛ wo ase ma wo kunu pɛ woayɛ ama Awurade. Amen. What you say? Pa. This was an every man. Bless you. Our Brazil, our Brahman kunu. What you say? And the Obuo, you proud. Our new cruise one. Are proud. Our Yamaso. Was a son or you know, Momram was. Amam Casamukunum. Samuyama Awurade. Samuyama sa. Awurade na wo bra wo ase amano. Bisa Awurade na ponte ba ma ne se onye leader. Yamare se ma Yusufo jinso a leader. Ana me de sofo original ne mo nyina ma sanase. Enti samudi ane dia ma leader no a. Me amane ya panini no mo dia ne dia ma. Sɛ mobu no animtia pɛ mobu ma animtia sɛ asɛm wɔ yɛ asɛm a awe maa. Amen. Neanti a wɔtie mo firi Awurade a ɔnye so nyinaa no sɛ wonni respect ɛma Nyankopɔn asɛm wei. Wɔse ɔbaa brɛ wo ho ase ɛma wo kunu nom sɛdeɛ ɔbaa no tie biara no bro wash man o di ane say o ba bon pass nyame say Awurade ba ma wo de ni di mi so no ni so ba ni o na so wasem nti me ma me ho so me ja de ama wo na wa control what you say. Yes, me ja de ama wo enti oba bia wo be lu so ho brase no se wasifie e na ba ma bia ba ha dan bro wash man. Say your ba Quran wa wa ya bema is a head. Bro horse man. Amen. Say your kunu bro horse man. Amen. Obabiano so you bema so bema na te say you need to humble yourself to that person. Abasa we ya ma Awurade. Amen. What you say? Abasa we ya ma Awurade. Na ọba biara woni saas ahobrasye we no omra ne ho asema bare ma na ne kunu no omra ne ho asema nyame ayade a ya twere and this is such a person God's spirit about them because the second coin second size no so obi a woni ahobrase no ore dey I'm not sure that's it obi a woni ahobrase no ore dey wa homaso yes ndisa no so ama wonu muru kuru so da oba challenging oba nkafa na word the battle is here oba challenging oba nkafa na word. Amen. Amen. Obama suggestion. Oba nkafa na word. Suggestion conclusion. Yes. Right. What you say? Conclusion ne baba free ukuru ho. Yansa no so miwra me suggest say dey we enke ye ne say ya ebi abeboa. Enkasa chenchera awa so ye wanya no ametu afri ha. You are too proud. You are too proud. Amen. Amen. Tell somebody,
ade a wasamaye oye awurade do. If you submit yourself to your husband, Mamin can say, obey bia. Our so bro was my barima bia. So you kunu, so you ba, so you nua. What can any more asem hwe. What is here? Yes. Allah, the power chow kasa ye free. Amen. Ya kasa boom 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 boom. What is here? Anidie ni ho. And the mama standard. Jibra urade do am gina no o ma firim. O ma firim. Jeveso amen. Amen. O ma firim. Me pesa hakakra yi. Me ka asem bi. Jo yanko Peter ngoma ne 3. First Peter chapter 3 3 verse 1 down to 6. Ose oyerenom emobra pa. Oyerenom emobra. Aye papa. Sala so na mo oyerenom momra mo ho ase emma mo ara mu kununom. Oso asade abasha. Osisi adan to toka. Ebia companies. Na mu ba ma. Umunyame. Muno sigara yede. What you say? Yes. Only respect and Maukuru and now Babarama and now Juma for a young man, Juma Mua Umunyame. Forget about so when Yiska and be a company. The what you say? Wow, Babarama Koran. Respect him. Amen. If you are okay to the Bama, respect him. Yamidi Tribia Fauswa Bewiase. You need to respect that head. Jemeso amen. Amen. What I say? I say Samson or Momra mo ho ase. Emma mo ala mu kununom. And say you're about to me. Don't say this. That is rubbish. You can't challenge the authority. Nyame say. Amen. Amen. Nyame say. If God say, that's it. That is the farmer. The only question after what for watchman or Brahma respect that watchman. O Cassandra anymore, she a German wabaye, yes, but the only who saw a banner in the Jirawa, a rodin value saw your head. But I say, a German wabaye, oh, but said Yaman doing me a new Jirawa of value, watchman as a head. You need to respect in the dinner time. What you say? And take us a fee and to kill Fanaso. Sika, any position difference you have. Respect your husband. Amen. Respect every man. Every man. Respect him. That's okay. Na se binuma ntie asam no so awafa oyire no mabraba okasa enimo so enya won. Odi asam wey. Obi o ma nyame asam ontie. But oba hwe obi abrabo. That's right. Odi asam. Ama kasa too much. Too much kasa. Kasa tenten do. Kasa tenten so from so mpamu da. Yes. Kasa. O say oba kasa phone we ti bonko so. Oni mo hwe oba opa kasa. Bonko so oni mo hwe. Oba boni fitna no. Etesa ewira esida atifi. That's it. Ti ayi. Toyo ba ya kawanu tum. Amen. Susu to wa ware, susu to wa bushia. Susu to wa ma. Ya kawanu tum. Kasa do. Oso oba fo yiro no mabrabo pa. Kasa ni mo so. Kasa ni mo so. Enya won. Se Oba bia o pa kasa no. O ya baifo.
kasa dodo nkomo hwa de bi wura mu otwe bi fam no di troka ho kon said yo hunu ya o si na mahuni o se brawo sima ukuru bama bia brawo sima no what you say amen oria no say se ebinum antia asem no nso obo no asem no ontia agene ma braba okasa ni muso anya wo nyina na makotre fie muti area mote bro no so but oba no obra ne ho ase on kasa basa what you say na ne woni kunu so oni ni kunu yam kom odi ne makora ni ne mamarema o respect ba ma bia oni ba ma bia kasa miwra e pa cho bo so oba me cho wa se shina brabo sama no wa dia me de ho ba bo no na ma kona sori ni bi o se dia na no akọ yie ye nya wa no kasa babura duo no this obi ampaja asem onko na anim nsem a wa wi aso oba so anu atoaso asem no nya nka yo no atoaso bia onimu ayo yo da asem na ko se ozo ni anya enso asem na fa obiti bia no what you say nkomo abrabo futu bia ni yesu abrabo na obo na futu bia ni yo ane kusinya we futu bia ni o sa oyo ba wa brabo o kasa nim yes shashia obi a shashia amen amen se obehwe mabraba eho tie wo osuro ahotie owo suram wo chon kakrakra no so di tifie ono de ye ne correction what you say wona wo hura urade na wo ho brasiama ukuru to show brabo sister wo mpakasa ubusira sema wo yi anopa na okọ oni time o de kwatro chokrodo nti sister no oba chefie ono wo chon kakrakra obi am preaching no but wa brabo preaching no so what you say where you suffer mama en monyampa on pasere en monyampa utrimu odan en sare makura bafi anu akowura dem ompie mra ni nyina adwena moko what you say utrimu odan so be di dia mo obi adi bi bad ani ma no be go asai trimu odan permission house aduane na abu a asai endorse pro was a Mother's Day apu young wo show what you say what you cry ya do ya na eko ani ya we show bon samba the person na obabi ahuru wasade you need to respect man respect that's right o shebin mo wosika o mumba ma bia yes ka phone di the politicians no man akoski wa ya lecture ministers we minister wa so we abama o mu akomna traba kase ni no boma ma joka sa no mti obrechire phone ye ne kuku bi ekuro aya ni no babo asum obrechire phone o ta babo bogana fo asum a obi ba boma trate aside riade what you say you need to respect that's it yes Germany ni na brot akeka kan e ma mu members one o kasa ho asa ne banu mara na rezi wo menti amara bai broni mra ya mra ya kanya mi asema do be konkwaje mo o se broni mra no ma fa no mre titi wa you need to respect your husband and the other man bunu wa brechiro o mu wo mo for there oba your power be asore o sofo mami o mu ba ma bia proud as a prophetess the person na one in the angel already raise you again yes if you don't respect your husband already raise you you be shira wona nsumam the can just some go so and ya juma the moment say na ya juma ni nyame anya juma because nyame head of God nyame say we deny your head what is that juma say pick you be so your manager
now ya waka now so mu na ya yiwadi manager no tumi tro kosa kwa we omu ade yiwadi ebe se Zion manya mo fa ne dia ma mo kronom so for ma me fo na manya me lift mo ode adom a song or sonko ade adom na mo tumi dia taya chi ebi kura ukuru ye sofo wa ho brasiem na urade ba be ode nim di sanka ni nyansa sanka ayare sadom ya ma wo ba no ya bo ba ma no go to asokan se wo be hwe mo brabo ai ho tie wo surum e wo surum dia me pa no na ye to asokan o de to asokakra mo mamo ahye mo mama hye de nye honam anidie okay ni ko so dress se wi asini kuntai ya waye nanim womo woni abasoso wasa kopanti akire wasa sisa na nikos ye no wayela ni kulukura so beka she emedu kubuti na chikura hu anim mo ja lata duku tintin bisa na de ketwa ba no matu asi wo kwa nom de ahye oni se sara obrano wasi afra abraham se mewura obrano wasi afra ne kuru abraham se mewura. He's a first lady. I will be a man who catches me cruise away. I sarai. And now, you are a ding. You are now all can I am a ding. Well, who's on my head? I'm almost a fellow boy. Or for it, sir. Proud. When you brush your mother, what do you say? When you brush your so from the crew, coffee papa. K. Check. What you say? Daddy. Yes. Oh, papa, no one can. What's no? I would have from me. Who said, Daddy? You are trust the word of God. And you, and yet. He said, call him new love because he's the leader of the family. Oh, Daddy, the Anidie. Daddy. Daddy. And you do like a daddy. Daddy. Papa no. Oh, Papa no. What does it? Or yeah, dear, bet me I want to do what them. Honey, honey, our bathroom. Say for Ukru, honey. Ukru, ya oh, that honey. Azanqua, yeah. Son, do what them. My dear, sweet, what's a friend Mura? When a class somebody ship up. My dear, honey, this fitty. Call him Mura, that's all. Simple, any kind of day. Oh, my Lord. Mura says, no. My Lord. Yamana say from Ukru, my Lord. That's it. What do you want to make a Mura no chino, my Lord? When they do so, there's too many years, my dear, and a chick, and a honey. Abraham friend, you remember our Bible, and Mamma Dian said that's a bad idea. My will be any way. But what's your over there? And nobody who know. There's only Atikatica. You lost Mavula. Oh, John, I would have the answer. What's it call him, my Lord? Or Mura? One from Yapukiania Gata, I'm come baby. What was it? And some men from Mura, they also from the Mura. Let us say, once we are a leader. Oh, you telling? You are not a leader. There is no two heads. A trillion as a one. Anyway, verse 6, you know. As I said, Sarah, Abraham, from Owura. Oh, no. I mean, I said, Moya Papa, no Musro, a who dear Biara, Moyan, Moyanema. That's Moyanema. We have a Panamusro, who dear Biara, Moyanema.
What you say? Of friend me wura, my Lord. But not proudness, proudness. And yes, you can cry or be any be. And the university, damn. Or your university, so what? Woman, of course, you see the other. Now, cross certificate, I want to know. Create to a Juma. Are you university? No politics in a chrono, university, neighbor, Krabby. That's a parliament, no one honorable. Let's say, call your husband, my Lord. That is the Bible. Oh, most of the time, Papa. Okay, what piano? Oh, what good did you say? She's the head. But and yes, son and Yamiashano. The friend of the crew, Obuo standard and Yame, Edina. Amen. The Yamisha, and now your Mother's Day. That is why me Jina man so. Very important. When you are the Abaman Yamia resume. That's right. Want to tell me from? Amen. What I say? Amen. And you know back and my own banner so dry. Yeah. To tell. That's right. Control your child. And my mama control also almost shall I say. What I say? Say the Ushu Klasino, Sana Ma, and so shall I say. You need to control them to 12. But what I say, a mamma of Yimisa. My one is mean and in them one. And Tadia Bianquadana, she said. Don't name fear. Mantamu Quadet Pia Bonte, and I do the show no my die. And you are sorry, I saw man you acquire your poor too. On Kada. You can't create any booby food, yard any booby food. Oh, train your child. Do your bad time. Your bad time. What has here? Respect your husband. No man should for respect. Sanity. Me sabu me de manusi. Me pon. Me kansa me anu. Obabia ehuru babia nyame edina jina. Obabia. Gase ukru ska. Obabia oni kru ska wo mu ade. Wakase kru mu won. Okwa adwuma mu oni nam wo so sa banchire intrim dafo. Trimudefo. What we say, Cruise Abrante with the oil and Yinadi. Me here like you want to cry, Yinadi. And so you did do control to man with me. What is here? None of the simply came or shame me tore one to me. I'm a bag. So spending for 3 weeks bag and now I'm a what is here? By Rebecca. I'm born to serve the man Isaac. Now, no one Tianita. Rebecca. What did I mention us? I did about Connie say, Sour Barker saying the meeting. Amra Hega. And you say, oh, yeah, a friend one for Sarah and Yashin. When you say, Sarah and you say, on also, our castle, Abraham Pamo Hega. A sense of brother was money. No friend, me and Abraham saw a bomb paying. I say, Abraham. Tiawere. Tiano. Nakolano, nya, Ubano, Ane, Ismail the Bediadi. Janakwai. Said the Obano, or Yenekam, Tiano. So Sarah and I can't want Tia. Abraham saw under control. That's what I say, under control. Yami catch I am the head of you. So you don't know. Oh, I was a monk.
Amen. Munko. Tiasemni. Inti ma futia. Me de ma baby ani say. Yes na your Mother's Day. O mother yo no e base with humbleness. Amen. E was so do kununi. So umu kuna unya mame. Umu kuna. Nyame respect you. Nyame nyina say you are a mother. No. Papa. So umu kuna. And don't tell say ukuri se kosum bosuma na wo kosum. Say be respecting. What you say? Yes. We are the patuntu. Ukuri se yusu. Kacha se me wura me sropi sa de we de me ntimi nya. Eni die me awobrahiem. Me body na asem nsa no na de enye. Eni me ma kwai. Opa ko ware broni. Na same nsa me body de me wura no de. Menye. Menyi ni so ka kire nya me kro oba support. What you say? Nti ya wadia. Bama no de show say ya. Utimi gina. Nyame agina mu katsa no. So what you say? And I wa yan wona yan kwabosum so katsa nse me wura me nkonne. Enkotna ane awo ko. Wona wasa onye me. Me de me yafuru na dawo. Nko ba bia. Amen. Me sound. Anidie ya. Obabia o person nyame hira no. Nyame lift no. Nyame pagya ni gina de kron. Won sa anidie ma barema.